आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी पाउ पजरी अहनबदा मरुइबा पाउ भारत रत्न अमसुंग हानगी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लेखिदबगी कुमोन थौरमदा लेबाक असिना ngasi लुचिंगबा सिगी मफमदा इकाइकोमनबा उटली इसरोना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 ngasi अयुक माई पाकना कखफटखरे नोंगचु बेंगोलगी कोलकाता लेबा आरजे कार मेडिकल कॉलेज अमसुंग हॉस्पिटल पो अमांगा ताथोगलंबा थौदोक कमरी लेनाना पुलिसना मियोय 18 फारे अमिसुंग भारत ने युम्पु ओइदुना अहुमसुबा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हयेंगदगी हौरगनी भारत रत्न अमसुंग हानगी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लेखिदबगी कुमोन थौरमदा लेबाक असिना ngasi लुचिंगबा सिगी मफमदा इकाइकोमनबा उटली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना लुचिंगदुना न्यू दिल्ली दा लेबा हानगी प्रधानमंत्री असिगी समाधि सादेव अटलदा लेकतुना इकाइकोमनबा उटखी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngaksil मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी लुचिंगबा जेपी नड्डा मंत्री सिंह एमपी सिंह लुचिंगबा सिगी मफमदा श्रद्धांजलि कटखी मणिपुरदसु बीजेपी मणिपुर प्रदेश न सिंधुना इम्फाल की निटाई पर जुथेक्ता लेबा थंबाल संगलेंदा हानगी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लेखिदबगी कुमोन थौरम पांगथोखी दौल की प्रेसिडेंट एस सरदा देवीना लुचिंगदुना अटल बिहारी वाजपेयी की फोटोदा लेकतुना इकाइकोमनबा उटखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी अटल बिहारी वाजपेयी बु मियोइसा कयाना निंगसिंगदुना लेरी अमदी महाकना लेबाक असि सेंगबनबगीदमक खेतनबा लेतना लौरंबा थौदांग अदु सिंगथानिंगाइनी मांगना हाई अटल बिहारी वाजपेयी ना लेबाक असि मिपुम खुदिमकी पुंसी महिंग फगदहनबा मपुंसी चुप्पा कथोकदमी माकी मंगलान मंगफाउनहनबा हाइबसि मिपुम खुदिमकी दायित्वनी इसरोना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 SSLV D3 EOS 08 ngasi ayuk mai pakna kakhatkhre Andhra Pradesh ki Sri Harikotata laiba Satish Dhawan Space Center dagi ngasi ayuk pung 8 minute 33 rocket adu mai pakna kakhatkhi ISRO ki chairman amasung Department of Space ki Secretary S Somnath Nahai rocket aduna spacecraft adu mahaki thampham thokpa orbit thamkhre इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर अमदी हरियाणा यावना विधानसभा मिखल की मतमसिंग ngasi nungthil lauktok yai जम्मू कश्मीर अमदी हरियाणा की मिखल की मांगोइनना इलेक्शन कमीशन की कांगबु अमना बोट थादनगतबा सिगमरी लेनाना हाना यंगसिंगखिबा लेरे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तेलंगाना अमसुंग आंध्र प्रदेश के नुमित नेने की खोंगचट ngasi हौरगनी उपराष्ट्रपति नमहा की खोंगचट असिगी अहानबा ओइना हैदराबाद की कन्हा शांति बनमदा चटकनी उपराष्ट्रपति की खोंगचट की निनी जनबा नुमिता आंध्र प्रदेश की नेरोल की अक्षरा विद्यालय कैंपस अमदी स्वर्ण भारत ट्रस्ट एंड मुपारम दसु फाउंडेशन की स्किल डेवलपमेंट सेंटर दा चटकनी तुंगदा आंध्र प्रदेश की देनका चलमदा पांगथोकपा स्वर्ण भारत ट्रस्ट की कुलुमदोय सुबह सही की थौरमदा अथोइबा मिथुंग ओइना सरुक याकनी अमृत उदयन ngasi मियामगिदमक हांगदोक्लकनी मसी मथंग थागी 15 फावबदा मियामना लाक्तुना सरुक याबा यागनी अमृत उदयन समर एनुअल लिसिंगनी कुनमरी असि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना युमसकैसा नुमिता राष्ट्रपति भवन दा हौदोखिबनी सही असिदा अहनबा ओइना थासगी 19 नेशनल स्पोर्ट्स डे थौरंग मरी लेना पांगथोकदबा अमृत उदयन दा सानरोइसिंगना सरुक यानबा बार्टन तौरी थरुमसीदा यूनिवर्सिटी अमसुंग स्कूल सिंगी ओजा सिंगसु लाकनबा अमसुंग सरुक यारनबा हाइरी लॉ एंड टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड टेक्निकल एजुकेशन हाइबे हिरमदा पांगथोकदबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस केरला की कोटायम जिलादा ngasi ayuk हौदोखरे कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन सिंधुना पांगथोकदबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस असि भारत की चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ अमदी सिसेल की चीफ जस्टिस रोनी गोविंदन अनिना हौदोखी नुमित हमनि सुबना साथकदबा कॉन्फ्रेंस असिदा सुप्रीम कोर्ट की जज सिंह हाई कोर्ट की जज सिंह एटॉर्नी जनरल सिंह लेकेन नुमिनर सिंह एकेडमियन सिंह अमदी स्टेट क्राफ्ट सिंह सरुक यागनी मलेशिया सियाचेन नेपाल अमसुंग फिजी की जज सिंह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिंह की वाइस चांसलर सिंहसु मिफम असिदा सरुक यागनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी लोंगसु बेंगोल दा डॉक्टर नुपी अमा इज्जत मांगलबा मतुंग हकतुक लंबगी थौदोक मरी लेनाना सोशल यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट नोंगसु बेंगोल दा पुंग 12 की जनरल स्ट्राइक कौखरे
General strike kauriba miyoi singbu Kuch Bihar da police na phajinkhi lebak asigi tungan ba mafam singda thabak tawriba doctor singna hayengdagi horaga pung 20 mathau tawroi haidi Indian Medical Association na doctor nupi amabu tamthina hatuk dambagi thawdok adubu yaning taba phungdoktuna hayeng ayu pung 3 tagi mathang numit ki pung 3 phawba thabak lebagi khongjang changsin gani haina lautokrabani Gwada Dr. Lising ama hianbana hayengdagi horaga pung 20 mathau tawroi haidi Amaromda Nongchu Bengal gi Kolkata ta leba RG Kar Medical College amasung hospital bo amangata thogalamba thawdoka mari leinana police na miyoi 18 phare makhoi gi manung da miyoi mangadi social media dagi khangbangam bani Kolkata police na hai atai lemhori ba miyoi sing masak khangdon ba hona bada miyam na mateng pangbiyo Kendra ki lau singom sung lomi gi yai phathorang mantri Shivraj Singh Chauhan na ngarang New Delhi da National Pest Surveillance System NPSS haudokre Thorum tu da wangang bida Sri Chauhan hai NPSS ki khutang da lomi singna tila didak amasung napi hidak makhal sing khangdok tuna makhoi gi mai marong sing po mak tak badagi kanjabangam kani Thorum gi saruk ama oina Kendra Sarkar na lomi sing gi paikhat payai phathorang scheme sing gi kanaba phanglaba lomi sing ga warisa nakhi Thorum tu da lomi sangma hena saruk yakhi ningsing bayai handak ta Kendra Sarkar na matam ga junaraba anoba mai marong makhal chama mapan puthokhi Bharat na yumpu oiduna humsuba Voice of Global South Summit hayeng taki horakani miphamasi hiramna Empowered Global South for a Sustainable Future haibani Kendra ki mapan thoram mantralain hai mamangi miphamda khanaki bawa phamsi maruoina maliam asida thogliba muknaba food amasung energy security amadi climate change ki wafam singda paktok chauthukna khanabagi tanja ama oigani Mifam asida Global South ki lebak singna mayuk nariba khudong sadaba sing khanaduna zakwat lampirom da changsinaba wafam singso khanagani haidi Mantralain hai mamang da pangthokiba mifam gum handaki mifam asida su virtual oina pangthokani haudopagi mifam da Pradhan Mantri Narendra Modi saruk yakani India Med Bibak na hari lagriba numit humni asida kha Bharat ki mafam kaya da akan badagi yamna kanba sangda nong chugani Zerul atun hai awang Bharat Haryana amasung Rajasthan ki mafam kaya da lagriba numit humni mari ni asida akan ba nong chugani Lagliba numit ni asida Orissa ki mafam kaya da paktak nana nong kana chukhi gani Arunachal Pradesh Assam amasung Meghalaya da tha jigi 18 phawba akan ba nong chugani hairi Noksup thangba Himalaya ki lamdam sing Uttar Pradesh Himachal Pradesh amasung Nongpok Bharat ki mafam kaya da lagliba numit 3 ni asida nong kana chugani Bharat ki humputara ni 5 suba ningtam numit palan thorong ko mari lenana malem ki tongan balebak singki lucingba singna yaipa paujel pirakli France ki Rashtrapati Emmanuel Macron na thorong masida ahanba oina yaipa paujel pirakpa lucingba oiri Social media da thagat pawarol amada humputara ni 5 suba ningtam numit palan thorum na lakpada Bharat ki miyam da thagat pa phongdokli haina irakli mahakna makatan hai Pradhan Mantri Narendra Modi na lebak ani ki marakta pandam ama thamduna thabak tawminabagi apamba su phongdorakli Sri Macron na Pradhan Mantri bu thagat pagaloina na tungda malem gi oina hena phaba thabak thoram sing punna paikhat minabagi apamba su phongdorakli Russia ki Rashtrapati Vladimir Putin na su Bharat ki niktam numit kamari leinana yaipa paujel pirakli Rashtrapati Draupadi Murmu amadi Pradhan Mantri Narendra Modi da piba warol amada Sri Putin hai sahi humbutra taret helaba ningtambagi khumang chausin ba sida Bharat na socio economic scientific technical amadi atai hiram kiyada malem gi thakta mai pakna masak kangan bangamle adubeda maruiba pau amukhana Bharat Ratna amasung hanagi Pradhan Mantri Atal Bihari Vajpayee lekhidabagi kuman thoramda lebak asina ngasi luchingba chiki maphamda ikai kumnaba uli ISRO na small satellite launch vehicle D3 ngachi ayuk mai pakna kapkhatkre Nongsu Bengal gi Kolkata ta leba RG Kar Medical College amasung hospital bo amangata thogal lamba thodok mari leinana police na miyoi 18 phare amisung Bharat na yumbu oituna ahum suba Voice of Global South Summit hayeng dagi horagani Paulo Jare